Doon ako magic to. Ano sa'yo magic bay? Yawards dili ako ano doon. Na si Rigel do. Rigel? Adik kung tingali ko. Saan ko naman pagkita ni Rigel nga? Nasa Cagayan. Nako sa Cebu. Adik yun ko ba? Maya? Got to believe in magic. Tell me how two people find each other in a world that's full of strangers. Abi na ko ikaw si Rigel. Pareha mo maglawas. Porter, magod ko sa una, sir. Mas ko guglawas. Gymmers ko. Naka-try na po ko nga ma-assassin. Gym trainer. Stripper. Maya, palihog kong dala sa tubig kong sa baggage. Ay! Ayaw lang dek, ibabayi man ka. No, sir, it would be my honor. Amo ni sir. Do, nanagita dali do. Mangita na baby girls do. Kita tag chicks. Sir, kanang gusto mo kanang hunks, you know, mga cutie pie, mga bench body, mga boys. Kuhan lang sir, kinangita mo gamit ka ng mga hot ba, mga chicks bitaw. Mga chicks na mangita. Oh, sir. nga. Oh, sir. nga. Sagliw ka. Ah. Hadik mo tingali to? Kanibay. Kani sir. Super ka? 500. Are you crazy? I mean, it's crazy. What? We finish each other's saging. Chicks with a bruise. Huh? Name of Bruce? Chicks with a bruise. Whoa! Sir Chef! I'm a mother! Maya, I'm home. 48! 49! Sir, wait, sir! Sir Chef! Wait! Sir Chef! Yes! Sir Chef! Sir Chef! Sukol ka? Do, shop for mom. Dok, nagkaroon ako gift akong uyab. Pero di pa man siya, ma'am. So, nakanang lang ko siya. Dapat pagbalik ninyo, balon ako. Wait! Halado! Apil ka sila mga priority do. Happy Mother's Day. Maya, Happy Mother's Day. Thank you, sir. Thank you guys paglantaw, like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video, shout out kay Marlawa, kay C. Sir Chef! Uy, Maya, amang ka. Maligos ako, Sir Chef! Sige, sige. Sir Chef! Uy, sa may problema, Maya. Inyong tubig basa! Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Hi, I'm back! Anong karon pa man ka, Do? Anong karon pa man ka? Sakit mo. Agayatin ako, may pull na mo! Nalilito! Bye-bye, guys. Happy Mother's Day. Peace out. Happy Mother's to you guys.